gran piacere poter presentare col cudas appunto 5 idioms, 5 dunnas. Nos vens autores ci sono più o meno 40 di meno dret giufnas, almeno da nostro punto di vista. Karin Kaduf, Gianna Olinda Cadonau, Jessica Zuan, Dominic Caglia e Martina Cantieni. Ad onta ci sono più o meno della stessa generazione, ma misteri differenti ed era una biografia linguistica e letteraria differente. Jessica, Dominic e Gianna Olinda hanno già pubblicato differenti cose, hanno già una certa esperienza. Dominic ha cominciato fitch giovane con un code per giovanili. E però scrivere poesie è ad una di ciò un'avventura. Dall'altra parte, ho questo progetto in sé promovia a Martina Cantieni, ci finora aveva scritto per se stessa, ella è geografa e paura e promotora della lingua sulla montagna de Schanz, ci non è del tuo semplice crai, ma cosa si sta questo merito di un cude giuscea da ir cercare proprio ad un'autora da dots. Era in un piccolo incesto, ci sono più dall'ultima dombrazione, e mi kinto 1000 persone ci discorrono. La lingua la più piccola, 30, o l'idioma più piccolo, 30 als romensch. Karin Kaduf venne mena dalla Lunezia in Surselva, ed era la parte del progetto appunto di aver persone da tutti i 5 idiomi. Ella è pedagoga sociale, opera oggi è un fermo accidente col velo che è inverno e perché l'anno può essere 30 da noi. E Astrid Alexandra è stata generosa da mettere a disposizione le sue capacità di prelettura per presentare le poesie e la prosa corta da Karin. Allora Gianna Olinda conosce Giursch come promotora culturale della Lia Romancia. Ella ha imprenz culturmanagement e relazioni internazionali, se tu hai otz e giur podia trovare con capacità. Jessica è per via internazionale management in questo progetto, ella è coautora putera e Dominic è psicologa. Ceci è forse importante in nostro contesto. Però la persona naturale più importante di questo progetto è la poeta, non so se la scusi mettere insieme all'altra, poeta, traduttura ed editura, o editura, traduttura, poeta, Denise Mützenberg. Queste sono le tre passioni che la ho portato insieme in questo cudes. Le poesie e prosas cortas dalle 5 autores sono tradotte in francese, da ella e da un'altra traduttura, Isa Terol Waltz, che per displacevolmente non può essere 30 da noi. La grande parte del testo francese legge la Denise e della Karin legge la Astrid Alexandra. La nostra idea è il primo e l'ultimo da tagliare le poesie in romanzo ed in francese o viceversa. E se vi discorrendo un po' del processo, che questo cudes è a dire, che ci erano i bozzi, eccetera, gli vrens per ciò con poesie di meno il text devono essere fitch presenti. Allora sto forse menzionare l'apparenza esterna, che è fitch un bel cudes, che svada, che le persone ci sono da vosente una grande esperienza d'edizione. Allora le illustrazioni che ho collages, appunto della sor gemella da Denise, la Claire Crembül, e disegni da Pia Faller. Da mince autura esent una schizza per te la presentarci sono fitch caratteristiche. Allora proponissi se cominciamo giusto con le prime letture, se tu Astrid vuoi cominciare con 2 testi da Karin Kaduf.
Allora, Carlos diceva ieri che si sentiva come un pesce fuori dall'acqua. Adesso è il mio momento di essere il pesce fuori dall'acqua perché non ho uno strumento, sono un po' nuda. Karin è molto felice, mi ha scritto prima, è molto felice che voi potete sentire i suoi testi. Provo, anche se sono adesso quello che sentirete è sursilvan, dunque un altro idioma, e io sono dalla parte sotto, lei è dalla parte sopra, dunque è una differenza grandissima. Io ci provo. Sarulà els plaids. Scriver ei scofa peun. Ma il deleg de peun fresc vuol esser fadiaus. In barhem col turgem a smugliem dalla pasta de lavon. La pasta che diventa peun ad enzoglia la frina, l'aua ad il lavon ed in mantì. Io se zogliel a se rolla il bugen els plaids. Magari è in tec sco in una pasta de lavon. Ils bustabs e neun el ciao, verton che ils plaids entscheiven a se formar. Pleunet se rolla lo, via do ort mia pasta ad entscheiva la scriver. Fierl is bustabs e la scadiala, dergel vitier in schluck emoziun, a forsa in a presa soncia ragiun. Jau trugel plaids a bustabs, schmackel a schmogliel, prendel toc a toc in vida lauter, speront ch'ils plaids unescient ier construcziuns. Lu prendel in a bucada per scigliar, in a bucada per schlignà. Suenter mettel il fuorn a special, se lontaneschel a tuornel, lasch verdentà per suenter schadà. Et en français? C'est une autre attitude. Hein. Le français, c'est... OK. Non. Non, ça va le faire. Allez, on y va. Se rouler dans les mots. Écrire, c'est comme faire du pain. Mais le délice du pain frais veut être mérité. Une besogne à brasser et remuer la pâte et le levain. La pâte qui devient pain y enveloppe la farine, l'eau et le levain dans un manteau. J'aime m'envelopper et me rouler dans les mots, peut-être un peu comme dans une pâte levée. Les lettres sont encore dans la tête alors que les mots commencent à se former. Petit à petit, je me déroule, sors de ma pâte et je commence à écrire. Je flanque les lettres dans le bol, j'y verse une lampée d'émotion et peut-être une prise de bon sens. Je brasse mots et lettres, presse et remue. Je les suspends petit à petit l'un à l'autre dans l'espoir que les mots s'unissent en phrases. Puis, j'en prends une bouchée pour goûter, une bouchée à remâcher. Ensuite, je mets au four et j'attends. Je m'éloigne et reviens, laisse refroidir pour finalement laisser tomber. La scelta delle poesie è proprio venuta da Karin, che vuol dire la prossima è un messaggio diretto, una explicazione. La poesia ha nome «Scienzici domanda da co che scrivi». Scienzici domanda da co che scrivi. Scrivi eu cui eu se piarda ils mons od entuorn mai. Ils mons che eu sai ni ce fa ni capi. Lu se drezi eu allas paginas vitas. Ellas discuoren bo, ellas taitlen mo. Ellas lain requinta a specien. Specien è lu cui eu sai bo ce gi. Scienzici domanda da co che eu scrivi. Scrivi eu per quel che miu ciao se svida sch'il pupi s'empleina. Scrivi eu per quel che miu spert sparticciau se centa tec a tec sin paginas pleinas. Scrivi eu per quel che sai dormi meglier sin paginas pleinas. Si quelqu'un me demande pourquoi j'écris, en fait, j'écris quand je me perds dans les mondes autour de moi, les mondes que je ne sais ni saisir ni comprendre.
Alors je m'adresse aux pages vides. Elles ne parlent pas, elles écoutent seulement. Elles laissent raconter et attendent. Elles attendent alors aussi quand je ne sais que dire. Si quelqu'un demande pourquoi j'écris, en fait, j'écris parce que ma tête se vide quand le papier s'emplit. En fait, j'écris parce que mon esprit distrait se pose petit à petit sur des pages pleines. En fait, j'écris parce que je dors mieux sur des pages pleines. Grazie Sofia Astrid per te prelezione, per te letture. Allora, Genza, giusto in avanti, passi a domandare a Gianna Olinda da cominciare con una parte che è proprio, che non è due poesie per una, di per sé, voi podia scrivere differenti texti, eterogenei, che è un interessante concetto. Lingua. Quia nu daia nuglia d'insolit. Una lingua es una lingua. Cula scocuraint de grandezza mezz'anna tras nossa cia de fö, sur nossa maisa via. Ma se tuot sun intorn maisa, la grande possa sun plazza de scola, il sömmi de la not passada ed il piser de daman, crodaina, ed andet es driven precipizis tanter ils plets, deis, meis, cels. Lura driva in ciun una finestra e cora sciusciura il vent. Langue. Ici ne se passe rien d'insolite. Une langue est une langue. Coule comme un courant de grandeur moyenne à travers notre cuisine, au-dessus de notre table. Mais si tous sont autour de la table, la grande récréation dans le préau de l'école, le rêve de la nuit passée et le souci du lendemain, on tombe. Et soudain, s'ouvrent des précipices entre les mots, les tiens, les miens, les autres. Alors, quelqu'un ouvre une fenêtre et dehors murmure le vent. Voleva gente ler una seconda o per cominciare o... Una quarta? Per finire le stoccano insieme le vostre. No. Tantereint sun ils fils, fier, saida, sot ils palperis de l'öl guetten vos sguards, avaina, nerv. Noi han insembel fin prol mar. La steina una pezza un spercel. Tu vezzes l'orizzont e il mar, nos figl les ondes. Nous. Entre les deux sont les fils de fer de soie, sous les paupières. Ils guettent vos regards, nos regards, veines, nerfs. Nous allons ensemble jusqu'à la mer. Là, nous nous tenons un instant l'un près de l'autre. Tu vois l'horizon, moi, la mer, notre fils, les vagues. Grazie. Continuenza col Surmiran. Batterdì. In batterdì, testa un banchier superbi. E una singola ieda ci va tras pelle ed ossa. Testa una fugitiva malsa gidevla. In batterdì, e tot è registro. Testa un paur malsi plo.
las proporzioni di corpo, i sis moviments, la si posizione ant il mondo. Testa una birolista lungorosa. La forma della faccia, la calore e purezza della pelle. Testa una viglietta confusa. La visciadeira ci janzoia, i urden ed i tagli, i accord cu ambient. Testa un disoccupo senza perseveranza. En batter di e di canosce. Ma co? Rebatti. Io man vestia e cravatta cora di man per ciffer in sac da plastica anti-vent. Rebatteida. La giovane da pel sceira da clera alla sia ameia in model da stress e di attesa. Rebatteida. Iom da spatla larga consolescenza ci complets precauts ai telefon. Rebatteida. Rebatteidas ci derven is. Batta, batter dis. Des clics d'œil. Un clin d'œil, tu es un banquier hautain. Un seul coup d'œil qui fait froid dans le dos. Tu es une réfugiée désemparée. Un clin d'œil, et voici le croquis. Tu es un paysan grossier. Les proportions du corps, ses mouvements, sa position dans l'espace, tu es une bureaucrate ennuyeuse. La forme du visage, la couleur et la pureté de la peau. Tu es une petite vieille étourdie. Les vêtements qui le couvrent, le tissu et la coupe, l'accord avec l'environnement. Tu es un chômeur, sans persévérance. Un clin d'œil et je sais qui tu es. Mais là, c'est le déclic. L'homme en costume cravate fait un écart pour attraper un sac en plastique dans le vent. Déclic. La jeune femme à la peau foncée explique à son ami le modèle diathèse-stress. Déclic. L'homme aux larges épaules console quelqu'un par des mots attentionnés au téléphone. Déclic. Et des déclics qui ouvrent les yeux, des clics d'œil. Martina, vas tu continuar? Ancarscha dečna. I tains ca cura, mo para da pusar. Per sula, sa sentir abbandonada. I non sclaria, resta non sclaria. Salvadas in les ragurdienches, pinches ventires, gis plain gis. Ragurdienches comunebles, ressentidas en solitariedad. Nostalgie. Le temps qui court paraît de tout repos. Seul, se sentir abandonné. L'inexpliqué reste inexpliqué. Sauvegardées sont les réminiscences. Petit bonheur. Jour plein de lumière. Réminiscence commune. Ressentie en solitaire.
I gir. La tiara s'asciolda. L'aua curra sur pros a prada. Las calurs fan parada. Givlim, givlim, la vita prosperesce. L'aua s'asfimma. I ciel rumpa. Croda con forza per tiara. Uals crescen. Tuts nescen. La tiara s'asfrida. Las calurs s'aspiarden. La figlia croda, sgola, scrottes solten. Gielen, stranglades in calurs aramurs. La tiara s'asciolda, l'aua s'asfimma. La tiara s'asfrida. I sulai va da randia a stat Schwania. La suite. La terre se réchauffe, l'eau coule sur prés et champs, les couleurs font parade, gazouillis, gaieté, la vie prospère. L'eau s'évapore, le ciel s'ouvre, tombe avec force sur la terre, les torrents grossissent, les ruisseaux naissent, la terre se refroidit, les couleurs se perdent, les feuilles tombent, volent, les flocons dansent, gèlent, étranglés sans couleurs et rumeurs. La terre se réchauffe, l'eau s'évapore, la terre se refroidit. Le soleil va se coucher et reste caché. Allora, torniamo in Engiadin, almeno linguisticamente. Intence tu dormivas, per Intence tu dormivas, mio amor, son eia partida. Son partida col sfrugir de las elas dels grills. Son partida da lunch, da vent. Tad laiva cuccia tu traivas il flet e nu der co. Guardaiva ti as uls seros ed eru tro. Cerezzaiva ti a me mi movibel e son ida persa. Intence tu dormivas, mio amor, son eia torneda. Son torneda co suner dal sain della da mem. Son torneda e desperte. Pendant que tu dormais, pour R. Pendant que tu dormais, mon amour, je suis partie. Départ clandestin sur les ailes des grillons. Je suis partie là-bas, loin. J'écoutais comme tu respirais et je n'étais pas là. Je regardais tes yeux fermés et j'étais ailleurs. Je caressais ta main immobile et je me suis perdue. Pendant que tu dormais, mon amour, je suis revenue. Je suis revenue quand sonnait la cloche du matin. Je suis revenue tout près de toi. Grazie Fitch. Scusa, Florina ha già detto in sua introduzione, Claire Crembühl e Denise Mützenberg d'ora proprio jazz, cu de jeans e cu de jazz e cu de jums, jazz con traduzioni, nabe del rumeno, del tagliem e de otras linguas. Ma Denise ha scritto sves poesies, nabe in francese, in per se in rumeno. Dus di mena una delle forse 5 autores o autores ci o da otras linguas ci ho scritto in rumeno. Dus domando de poder ler una de quelles poesies in apertura de questo discorso. La Jember Jamblin, c'est le livre qui a
inauguré les éditions Samizdat en 1992, j'avais écrit des poèmes romanches et je savais qu'il n'existait au monde aucune maison d'édition qui aurait publié des poèmes romanches de quelqu'un qui n'était pas romanche. Alors, je vais juste vous lire un poème, mais je lis que le romanche. Viaggiar con poesies eint il saig, eint il caur, c'è vezza l'oeil tras la foglia, c'è le gial tras ils pleds, tanter stastar e semi. Poesia is un viadi. Us vez vist già al viedi, trenter kisches cinc giufnes autoras e lor differents temas, ci dem cernia. Ossa, Denise, forse quinta gente un po' che c'è da questo progetto, il pream in sé, pos da ter precis, curcio il progetto es nascia. Allora la domanda, se Neolatin es nia sciaficis festival per riceverti acudes o viceversa? J'ai pas compris. Alors, tu as dit, dans ton introduction, tu mentionnes une date précise oui. quand ce livre a eu sa naissance. Voilà. Alors, c'était en 2019, c'était après, vous excusez, je parle en français, il faut qu'il y ait un petit peu de français aussi, c'est aussi une langue néolatine, j'ai appris ça. C'était après les journées de Domat et j'étais avec Renzo Cadouf, qui est professeur de romanche à l'Université de Genève et de Fribourg. Et nous étions en train de prendre le petit déjeuner et on a parlé de ça. Faire une fois un livre avec cinq idiomes et cinq donas. Et c'était une semi, une projet, une aventure et une narramainta, ou c'est pas une folie, disons. La plus folle de 30 ans d'édition. Parce que, au début, ça devait être plusieurs générations. Par exemple, Falishpa, Margarita Ufer-Gangale, que je connaissais bien, et le livre lui est dédié. Et puis, il y avait Ona Kapadrut aussi. Et puis après, il y avait des jeunes, justement, je connaissais Jessica, je connaissais Diana Olinda. Et puis après, j'ai connu Dominique et j'ai connu Karine, et je me suis dit, ah non, on va faire 4 femmes jeunes, vivantes, belles. Mais il manquait la 5e. C'était en 2019. Vous voyez tout le temps qu'il a fallu pour la trouver. Alors, j'ai une amie qui est ici présente, qui a traversé toute la Suisse pour aller dans la région de la Sud-Selva. Elle a rencontré quelqu'un, on a cherché, enfin, de nul, ça n'a rien donné. Et un jour, moi, je lis la Quotidiana. Et je lis la Quotidiana avec les ciseaux. Et à la maison, j'ai une pile comme ça, parce que je lis la Quotidiana depuis 20 ans et j'ai dans tous les Quotidiana découpé au moins 2 articles. Et je vois un vieil article de 2021 avec une belle douane et je lis « Il est bi da s'engager par etnia chosa kastat akoramai ». Dis-le bien. I è bi da s'engajar per una cosa che stat a cor a mai. Martina Cantieni. Alors j'ai réussi à trouver son adresse mail et j'ai fait un copier-coller de cette phrase en gros et je lui ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors ça veut dire, j'ai compris comme ça, il est bi. Bi, c'est un mot fantastique, ça veut dire beau. Bi, beau. Alors, il est beau de s'engager, ça c'est facile, s'engager, per une chose, pour une chose qu'on a à cœur, qu'on aime. J'ai compris. Alors, j'ai écrit à cette dame inconnue, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Et si vous voulez vous engager pour une langue que vous aimez, eh bien, vous pouvez écrire 13 textes en Sud-Sylvane, ce que vous voulez.
Même pas de la poésie, quelque chose, un petit bout de quelque chose en dessous de Sylvane. Une toque d'en-dessous de Sylvane. Et je lui ai envoyé notre collection de petits coups de Chine avec Turlas Almar, avec de Ruth Plauda, avec Huert Fomanta de Florina, avec Maldater de Dominique André, etc. Stitzis al Krujan de Tina, Planta Vital. Et je lui ai envoyé tout ça. Je pense qu'elle l'a lu. Et elle est devenue poétesse. Mais entre-temps, justement, donc, on devait déjà le présenter à Domat l'année passée, mais on n'a pas pu puisqu'on n'avait pas le livre. Bon, à la place, on a présenté Aroué, la deuxième édition de Aroué, une anthologie Valadra qui a été rééditée par les éditions d'en bas. Et puis, Bettina et Florina ont eu un immense courage, une folie, quoi, de projeter ce livre pour aujourd'hui à 2h30. Et vous savez, le livre, il était à l'imprimerie, il est arrivé, c'était jeudi, je crois. Jeudi à 11h30, le camion est arrivé avec tous les livres et je devais les poster à midi. Et j'avais promis à chaque auteur, chaque autrice, à chacune 20 livres. Je voulais envoyer parce que nous, on gagne in une raps. Alors, on ne peut pas payer les droits d'auteur, mais on peut donner des livres. Donc, j'avais mes 6 paquets et avec 2 bras. Alors, je suis descendue avec tous mes livres dans la rue et il y avait 2 petits-enfants, un petit garçon du Cambodge et une petite fille qui s'appelait Béatrice, qui ont vu cette pauvre vieille avec tous ses livres et ils m'ont aidé jusqu'à la poste et le livre est là. Voilà. Voilà. Grazie, Fitch Denise. Questa, penso dal punto di vista dell'editura, e mi interessa però dal punto di vista di voi, poetas, devo dire un po', prima che reagisse in questo invito, un paio di voi hanno fatto una composizione, un ciclo, altri hanno messo poesie o texti corti, tutto fa differenza. E allora era che l'esperienza da zero si è tradotta, per certi forse una roba che avete già visto sovente, vos vostre esperienze con scrivere in diverse lingue, ma la stessa, vos avete per parte ben francese, che da zero la traduzione da qualcun altro. Forse ci potete dire un po' qualcosa da questa esperienza? Chiare domande. Spero mal guarda. Per me era così c'è la Denise in vita, allora dice sci senza pensiero. Quello è chiaro per me e è di grandissimo gusto da quell'invito. E per noi era così è giusto scritto c'erano poesie nuove e tra quelle poesie alla Denise ed ella ho l'ora clettor quelle poesie c'è la volava per questa antologia. E ed ero d'accordo con quella scelta. Era per me una poetessa interessante da sapere c'è un'altra poetessa e un'editura, c'è una spera interessante o interessante in questo contesto. E la traduzione di Denise è per me qualcosa di prezioso, quelle sono preziose perché c'è Denise ha una grande sensibilità per sia egna lingua ed era un amore e questo bada curcias legge della in sia egna text ma era scu traduttura questo bada ferm e per me è questa bonura wenn Sergio ha detto quello avanti discorriere quello che un spievel era ci muossa su sia egna text c'è mio text c'è solfer scusa quel trasformò in un'altra lingua e una roba un esempio posso menzionar quel ci implese fitch de Denise ci fa mince tante robe un po' crazy cioè
Anche in quella prima poesia scriveva «Intence tu dormivas, mio amor, sono partita col sfruger delle eles dels grills e quello in francese è diventato Pendant que tu dormais, mon amour, je suis partie, ok, tout bon, départ clandestin sur les ailes des grillons. Qualcosa ci non corrisponde all'originale e questo momento non c'è legge e dici, ok. E allora, per me, per esempio, con Denise, succede che volta il cuore e dice sì, questa è semplicemente Denise. Ella ha messo un po' di sia poesia, anche mia poesia. Mais très peu, une poésie. Très peu, oui, très peu. E questa è sul bel, perché ella fa quello fitch bene, fitch discreta, ma è non è bot nabado, perché ma è bado. E credo con altre persone, con altre traduttori, con altre tradutture, vi si detto, no, questo non sa, è vero che non sa, che è buono per mia poesia. Con Denise è semplicemente dita della, e per essere giuro che non era una melingretta, non so. E con Denise è che funziona. E io sono semplicemente contenta che un po' di Denise anche mia poesia, questo tipo da voce. Weißt du, was fatto simili esperienze? Io faccio belle esperienze con la traduzione, vai apposta a cernia che il testo batterdì, che è per me proprio una nuova prospettiva in quel testo, con la traduzione, in sobic translatar che la creazione da quel plet batterdì, però la translazione garta già da fitch bain con i clin d'œil e déclic e le déclic d'œil che ho plagi me fitch bain è scu puspe in una malezza, una nuova calore da quel text. Et per tuchant la scelta di text va a un bec schibleres poesies. Iva piuttosto screcce blers impuls der radio RTR et piuttosto texts pilungs. E ossia vai a piuttosto cernia che le 5 poesies ci vanno, e screcce vai a pubblicia, che è stata una grande chance per me. Et I va allora cernia singles impuls, ci va screcce der RTR et mes con di focus sen la tematica da observar, da gal descriver I contorni con son di contact I barat cui vis-à-vis che è sto mis focus dalla mia scelta et Denis era d'accordo con quella scelta. Well. Nu grand plagiar de l'invit. Era un po' simile, se non avevamo mai collaborato in un cudice ensemble. Quando era fitch chiaro, ma non aveva nessuna nuove poesie. E allora è pubblicato anche la viceversa 15, che è l'edizione girata da Ruth Kanter. La era il tema Histoire de famille. E là aveva scritto 6 poesie. E quelle sono state senza quelle ci stavano per il momento più distrutte. E loro vanno a studiare intima e detto, hey, scrivi in avanti in quel tema. E dopo era durante questi giorni, qua a Nairs, sono tutti capisci mobilare più perché ci era importante. Questa manura a Paul Guassa ha detto la famiglia è inevitabile, credo. E sera na discuti con te prisca de quis portreccia tu menziona avanti che no umans plurilings o ci sono appunto abitats de plus linguas o de plus mons. Na scoccia più quasi un tema ci des talmente plain per me. Ed è addirittura c'è stata la discussione questa buon'ora con Domenic Andri de che poi scrivere in sé, de che c'è scrivere con mie esperienze. E la famiglia è per me un tema che ci va in botto, è inevitabile, come Paul Guascia ha detto, ma la lingua, e la loro tutto fitch vasco, il termine di famiglia, la lingua, la contrada,
la casa e la poesia da Yolanda. E nascoba da sì ed è una cosa dall'inevitabile, e non hanno una scelta, in c'è cresciuto in c'è lingua, in c'è famiglia, e tutto in mes cas è qua una lingua adottata, una famiglia adottata, con cui c'è sono adottata, di mena è più cosa dello stesso momento, la mes de casa, la prima famiglia che mi ha formata, e ci mes char e a cor, ma allo stesso momento quello in c'è non sono estra, ed in c'è comprovar c'è sono romanze, c'è sono da qua e c'è sono parenti come i genitori. Allora nasce come da ante qua talmente blair ci mi dà sco e la giustificazione di scrivere da zimanche di queste cose e dan also nu per moment uscibels durante questi dies ci manco asci preciso coraggio fa in avanti e grazie monia di grazie fice voi tutti e tutti preciso. Grazie fice. Se volesse spiegare di due aspetti della traduzione, Beler de prima da dire quella realtà da più lingue che per me è così evidente con cui ci non è un romanzo ma nabe in là non va neanche per altre lingue naturalmente mia lingua c'è la manageva più la traduzione in francese o da appunto leerla tu sei gerba in francese leer una traduzione in francese da cinotto il francese è una lingua c'è l'essere ci mi fice struge e per cui è enorme bello che questo curious è c'è romanzo francese e Isa Terol Wald ha già tradotto una parte delle poesie e là scrive versient per francese mince tanto ma lascio una scogiast e dann ho una vista le traduzioni francesi de prim da Isa e loro dettagli ne pensa wow questo blerum questo regalo scotto tu menziona avanti tu ci fai loro questo regalo di un po' in altra time un po' in altra plate e di un'altra tu hai fatto una proposta da mudare alt. Non è così importante, è però di no, ma devo studiare lunch, se la storia son, sco essere o sco cantare, sco suonare in una poesia, ma super, è sco mica versi in regalo in un'altra lingua. E Martina, per te che se sto forse un'esperienza tutta fatta nuova, già da tutti, non è gente pubblicò ti texti. Ja, per me ik ho proprio sto una grande sorpresa in questo senso. Io è gran piacere che sei dare in voce ai Suzilvan, alla Suzelva. Io si riesce che per noi, scuola Nadia Runkeragic, in is plets is prefetch periclitos de secentare, de nir sets. Keine bunga kajung ginza puspe dar in a pesa ai splezzo silvanser nus gessen musch che vingen puspe muschs Mal fürs musch precis a qua mai per fitchen bial malit ad ave un po' stress sair sur in quals obstacles da proprio gira bain ja fetch sunt dus bain contenta da vircia prendere quella che giunga, contribuire, anzi gente, c'è un grandios codes che vengono a essere i Suzilvan. Grazie Fitch. Grazie Fitch. Et il est bien d'avoir ces quatre, mais enfin, de les voir, parce qu'avant c'était dans ma tête ou des photos, et maintenant je les vois ici. Ciò che caratterizza in sé le edizioni da Denise è proprio ersia tu c'era semplicemente idee o tu non stai rappresentare in guarda tu fai ciò che tu hai voglia di fare e i risultati sono ad una delle sorprendenti e questa volta hai fatto proprio una promozione culturale da Schnutz si può dire va bene allora gente se leggese una volta fanno una ronda di poesie. Hey, c'è rivenza. Da tagler un po' entils text
che trova naturalmente un po' concentrazione, ma voi siete fitch attenti, perché vens badovens. Vas tu cominciare, Jessica, questa volta? Il barat. Tu ci immaginò, notte de dicember, un soler lunge, il cor, vegn e va. Tu ci immaginò una sela, un let alf, quadrels verds. Nada prevzair una lampa sul mias chamas sbraiacedas, all'ur de l'aureola quattro custaps, sola. E a mevr, e pens vid una sciacletta de ruegia no sumroda su una salageda lei da serra boda. E pens al vel poet ci am dis posso e sull'absenza. E pens la maternität es un stia mellan con una macla d'öli e son l'ultimo moment sul d'una. Or da mies levs I flos cu la sengia filun e no da lengia per podair ad numner. Pur ti acclam fo ciuncer ils ciantins e nos baratains una vita per una poesia ci nos serra. L'échange. Tout comme imaginé. Nuit de décembre, un long corridor, le cœur vient et va. Tout comme imaginé. Une salle, un lit blanc, des carreaux verts. Non prévu, une lampe sur mes jambes écartées. Au bord de l'aréole, 4 lettres. Sola. Je m'ouvre. Je pense à une petite boîte de rouille et je suis roue sur les pavés, lac de barrage, glissement de terrain. Je pense au vieux poète qui me dit « Posso » et je suis absence. Je pense la maternité est un vêtement jaune avec une tache d'huile et je suis l'ultime moment de solitude. Hors de mes lèvres enflées, le sang coule à flot et je n'ai plus de langue pour pouvoir te nommer. Enfin, ton cri fait rompre les cordes et nous échangeons une vie pour un poème qui ne se referme pas. Relation. Sair di tren. Spassagier tra la neve. Mang an mang. Is radis sulai stolden la pial. La cristalla da sclatch da rija an mille ad inga calur. Relation. Sauter du train, se promener dans la neige, main dans la main. Les raies du soleil réchauffent la peau. Les cristaux de glace brillent de 1001 couleurs. Illusion. La nebbia se rusna se dalla bassa. An avant qui trenan l'olta. I sulai ciurvainta. Nus essen sturns dalla bellezza, dall'immaginazione, dalla carezza. Illusion. Le brouillard se faufile d'en bas, en avant, en train vers les hauts, le soleil aveuglant. Nous sommes enivrés par la finesse de l'imagination.
de la tendresse. Décision. I nus tira ti flem. I viedi va a fin. Is verstits schwaneschen. Is angels, is etz resten. Décision. Ça nous attire au fleuve. Le voyage tire à sa fin. Les traces disparaissent. Les anges, eux, restent. Per questo non è il piacere della parentela con tia, se tu hai scritto. Scoperta, il cuder. Consort. Alba e bler più fina comia e stia pel. Con be una nata. Una de mias n'hai de tai, ma tutti la butches. Quella de cian, de scalpel, de pagliola, de feu. Malgrà tia temma de tot quist guarir, fas café, nu portes ma buja, nu restes sdruaglià, ma lasces llum or impierten, curcia torn vers mezzanot. In nossa ciombra ad guarda, ersche mes öls arden, fin ciao sa dels dür, ce tu es tu, ed eu sun eu, fin de man. Conjoint. Blanche est bien plus fine que la mienne est ta peau, avec juste une cicatrice. Je te dois l'une des miennes, mais tu l'embrasses comme celle du chien, du scalpel, de l'accouchement, du feu. Malgré ta peur de tout se guérir, tu fais du café, tu ne portes pas mon sac à dos, tu ne restes pas réveillé, mais tu laisses la lumière dans le corridor quand je rentre, vers minuit, dans notre chambre. Je te regarde, même si mes yeux brûlent, jusqu'à ce que je sois sûre que tu es toi et que je suis moi jusqu'à demain. I tadlar coleia, I vi esser co, ter te, santeris tis plets, liger I tis intern. Tadlar dovra energia, per esser co, ter te, stoiam a concentrar, formar in ballon anturno os dus ed excluder I conturn. Tadlar è activ. Ia vi eir lo con te. Piiri tis man ed a su andar. Te decides I tempo. Te decides is lis ci te am vot musar. Te decides can dei ci stain. Tadlar è una sfida. Per eir allo con te stoi esser precauta. Musar ci vei is tis malets, ci saint la ti musica, ci resaint la ti tensiun. Tadlar ritigna. Per star lo con te, stoi a tajantar is misagens kitos.
Magari s'annunzi, sch'els veien contradas an conoscentes, ma els ston spicir. Ia vita d'lar. I vistar salda, perci te posses eir en avant. L'écoute. Écouter unis. Je veux être là près de toi, entendre tes mots, lire ton intérieur. Écouter demande de l'énergie. Pour être là près de toi, je dois me concentrer, former une bulle autour de nous deux et exclure ce qui est autour. Écouter est actif. Je veux aller là avec toi, te prendre par la main et te suivre. Tu choisis le tempo. Tu choisis les lieux que tu veux me montrer. Tu décides combien de temps nous restons. Écouter est un défi. Pour aller là avec toi, il me faut des précautions. Montrer que je vois tes images, que j'entends ta musique, que je ressens ta tension. Écouter retient. Pour rester là avec toi, je dois taire mes soucis. Ils se manifestent parfois quand ils voient des paysages connus, mais ils doivent attendre. Je veux écouter. Je veux m'arrêter pour que tu puisses aller de l'avant. Merci. Allora gli vrenza nostra prelezione e presentazione con i plets da Karin Kaduf e la tramettenza nos melders giavus per ce la possa garir ben botte e derciò essere presente 30 da nos. Il flat della sigertat. Mes pais brigen vai de survito che mezzanotte. Mes cavels in da gras, fredden da curry e da fem. E lo strieden ton freddi un d'autres odors, aftershave, cigarettes, suadec. Il bia ai nomens nos hosps, ad il bia ai ni persuls. Abbandonada pare ella vera in ciudet. Senza montada cu che ella s'accenta si mia quaisa. D'anton gi, sai o nuot. Io tegn il flat, siara lis els, ad ombra il 54. Se eu tenho il flat, lo bagaggia miu cirp in cui ras intorno miu pezz. Le souffle de la sécurité. Mes pieds sont brûlants, je suis de service jusqu'à minuit. Mes cheveux sont gras, sentent le curry et la fumée. Dans le bistrot, cependant, ça sent d'autres odeurs, aftershave, cigarettes et sueur. La plupart de nos hôtes sont des hommes, et pour la plupart seuls. Abandonnée, semble-t-il, également l'alliance à son doigt, sans façon quand elle se pose sur ma cuisse. Pourtant, je ne peux rien dire. Je retiens mon souffle, ferme les yeux et compte jusqu'à 4. Si je retiens mon souffle, mon corps crée une cuirasse autour de ma poitrine. Alfons dalla Mar. La fin a lanciata ai amicias. Ma in sto sfunza profondio aden tocca dem. Sil fons dalla Mar, leu neu a calaua a intec pi fraida. Leu neu a calaua a intec pi clara. Ins ves auter, ins auda meglier, ins capescher da pli, Alfons dalla Mar. Nuot croda, nuot vain scaglias, leu Alfons dalla Mar. Au fond de la mer. La fin et le début sont des amis. Mais il faut plonger dans les profondeurs jusque-là, au fond de la mer, là où l'eau est un peu plus froide, là où l'eau est un peu plus claire. On voit autrement, on entend mieux, on comprend davantage au fond de la mer. Rien ne tombe,
rien ne s'effrite. Là, au fond de la mer. Attends. Grazie.